Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka Jaiñtia Border Area Committee ka balong ka syatri jong ki kunhun baper ki pakentup ya ka senjuk ki wahe isnong ri Jaiñtia ka KSU FKJGP JSU JSM bat kiwe ha ka arpun riu tarik ujelio arajar arpusan kila Dawa ya ka sorkar banbu da ka temporary outpost ha ka sinong Lapangap ha ka jaka baka karbi anglong autonomous council kala thong ya ki tenrai dieng ka palatip kum kalum cerngan ya ka nigijing Dawa ka komiti kala phasya ka sorkar jalla lingba ka additional deputy commissioner jong ka West Jaiñtia Hills ka kong B bla kat kum ka dorkhas bala dep IT kila penpau ya ka jingsong diaw halor ka jingyai biteng ka jingya ka ja khaput ka ba manla kapor hapdeng ki jaj benriu karbi na Asam bat ki khasi penar na Meghalaya ka bawanra ya ka jingsong sir ya ki briu ki basa hakaput kaliang yung ka dorbar yung ki ilaka silang mentang kala da pensnya ko ye ut ki nam ko ye ti jing ko ga jing ka tur put yang gini ki karbi na kapor harakat ke jing senran yang gini ki Pulit Asam ki man ki ko da chulur ki hado kate hado put uang ko da hak po ka chnong Lapangap da lai ki dan ni ka singi na kaliang yang kam ka senjuk he chnong bat ki sein na do ka JSU ka KSU FKJGP ka JSM JYF pat kamju giwitawan ki seng kiwa napo yang ke rilom Jaiñtia ki seng bahalang guper kudi embentalang nin hitai bat nele the line o I wa lai libu I kam ka complain gane kam ka jing pensnyau chaka sarkar langbau DC rai na gidaw ko miye kuar UDC am ka training yang o da pha ulai chem wa ADC wa ka madam bla hanne ka no charing yang gane gesni ar phandru trik kini ke jing ini da pensnya wile wa kaman ta obo bechwagi ya kawi ke temporary camp heitai hagini ki khajak sngi mentu step na ka banta wo ile ki police ki wam duna ya ka sopangut chaneng rekat ki tiar ki obiang hei wo yada ya kita ki nongchong chrong yang ka Lapangap kam tam ki tu ki bru godang daw pen dep yi kam rep yang ki hagitu ki thau pentor Lapangap lom cerngan heitu thau nakaliang yang ka ADC da yo ye kalam inne da kalyang yung kala da kular ka wo chimkhia ini ka mo pensnya chigi bor ki chalor heji to ogani yo pensmadi lampu yo ye ka opos kuman permanent ra ye gani ka temporary to ule no I barkam ju heliang yud inam ur pensnya ro ka chnong wo ye gini ki police ki katu ka ni ko da em da sa apo chnong yo I tha ki de warap biang ni warap kelo jai ta warap jan heni thau ye khajia la ni heni thau do da em ye kantor pot yang gani ki karpi tegani ka jingya chem yung inne hini man gale ka jingya kut ka wa mto open snyau le ni pen abido kat anin wan ni kani ka kam bo daw lai cho I chakmat na ka bentaw I jingya dai ya ki wan ki issue ki wami hagi kam ki border area wa kani ka Jaiñtia border area committee wada ya chnai wada ya kre langi rekat usin bahalang na yuman ka kam ko seiso wanra I ka chongsup chong chngai nya po yang Jaiñtia lengkat ke jingya kere langi wa ke district administration bat bagi bor yang ke sorkar nagi por ku daw ko chakmat ini kitenu ke jak ek bulai pi wa lengba gini ki press media yo pensnyawi yo chak sorkar yo chimkhia ye kani kat wa ye wala mohdi udami bo punbiang ye ki jing mkam gi yong ki bru ku border area kamtam ini Lapangap da mar gi jing kani. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.